Zidina starih do Save, sa mostova obale nove, le pršaju zastave plave, Zagrebu zagrljaj zove. Dva avta za 4 ljudi, polni prtljažniki, kot da se ne vračamo več domov, in prva postaja namesto planinska kuča na Sljemenu, evo Matija Gubec. Grade moj, sunce nek sreće ti sija, grade voljeni moj, nek svatko radosti zna. Ode s vodom plavetnina neba, sa zidina staroga grada, golubice, golubi bijeli, pozdrave nose nam sada. Najljepši je Zagreb grad, Zagreb je najdraži dom, grade moj, vječno ćeš tako mlad ostati. Kje smo zdaj? V Zagrebu, Markov trg. Markov trg, kolesarska prireditev, vlada nima mira, zelo lepa cerkvica. Grade voljeni moj, nek svatko radost ti zna. Grade moj, sunce nek sreće ti sija. Grade voljeni moj, nek svatko radost ti zna. Občudujemo cerkev Svetega Marka, zelo zanimiva, stara, na glavnem trgu v Gornjem gradu. Vraćam se Zagrebe tebi na obale Save. Ko si na tem pravem kraju, srečaš Azice, ki poslikajo, one shot turisti, uživajo oni. In kaj slikajo? Fotografirajo Markovo cerkev. Pozdrava nosim ti ja, Zagreb, Zagreb, najljepšu pjesmu pjevat ću sad. Zagreb, Zagreb, najdraži meni si grad, mnoge tajne Gornjeg grada, svaka... Vrata, smo mimo tega lepega spomenika, gremo dol zopet v mesto. Lepo urejeno je. Lahko to se bo film strgal. A spet snimaj. Je treba malo? Ja, se to. Ti je lepo? Ti je zanimivo? Je zelo zanimivo. No. Kaj pa vama, intervju z vama? Vse v redu? A meni se lušta po Heinekenu z rdečo zvezdo. A ja? Slavko je najdel njemu najlepšo cerkev, lej. O, kaj lepo. In še zvončklajo. Lep pogled. Komu zvoni, je rekel Hemingway. Kakšne lepe promenade imajo. Zagreb, Zagreb, od
otvori vrata parkova sna. Zagreb, Zagreb, tisuću pozdrava nosim Na glavnem placu v Zagrebu. Stare avstro-ogrske palače. Aha, Slavko z druge strani slika. Tramvaj lepo vozijo po Zagrebu. Kar lepi, tihi so, a v prometu moraš paziti na njih. Vraćam se Zagrebe tebi na obale Save. Vraćam se Zagrebe tebi po zidine stare. La 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 la. No, smo v Stanišičevem selu, pri tem ribniku, imamo najeto hišico in takoj po temi manastiri smo še gor. To je pa naše domovanje. Prvo nadstropje, kopalnica, zdaj pa v manastiru nabijajo. Evo, budnica! Še dobro smo prej ostali, ker če ne bi mislili, da je začelo kaj. Evo, takoj tle zraven imamo manastir. Evo, zvonci so tam gor, se nabijajo. Ne vem, če se bo videlo. Tisto zraven je manastir. In tle imamo rusko kapelico in čuprijo. Etno selo Stanišiči v jutru. Lepo je tlele. Teng, začelo zvoniti. Zdaj pa žink, svunk, breda. Sva zaspana. Še bi spala, sama Ne. te zna. Ne, ne bi. Je to dosti. Dovolj. V glavnem, te dva kalibra sta ob 6 že nekaj slikarila okoli. Sva že vse raziskala, grobnica, kapelico sva, mostne. No, pa da je rabo, pa lahko že kar gremo. Etno selo. Imam svojo zastavico. Polno juniperesov, grmičkov, zopet se lep dan dela. Vse star les je Stanišič nabral tle po Bosni. Tukaj vodice grejo k mlinu. To selo je en kup starega, novega, ultramodernega. No, da gremo pa pogledat vodenico. Teči vodica. Se nekaj vrti. Naša kučica, enonadstropna. O, poglej, kaj vse ta zbral tukaj. O, kaj lepo. Čudovito. In delujoče. Tam pri jajcu tega nisem videl, tukaj pa vidim. O, kaj lepo. V mlinu so vse pekarske priprave. Mlinski kamni se vrtijo. Aha,
In tole, ta zadeva na grobemu kamnu trese, tamle se spušča notri, dovod semena je pa tukaj iz tele škatlice. Tako kot običajno v podnožje mlina, da vidimo, kako ta zadeva funkcionira. Končno, da jaz tole vidim. Te pravo je. Te pravo. Čudovito. Čiščenje imajo. Aha, zdaj ste lepi. A pa tudi kakšno perco imajo tudi belo. Zadaj je ženski in moški manastir, kjer je bilo pretle zvonilo. In takole odseva vodica na Čupriji. Lepo. Kam pa gremo, Ljuba? Na hranjenje, da slučajno kakšen gram ne izgubimo. Že celo noč nismo jedli. Gremo v te katakombe. No, to je tlele, vodnjak želja. Že čuje glasbe iz restauracije. Tle imamo mlina, ogromno naselje. Hotel 5 zvezdica. Dobro jutro, dober dan že, ne skoraj, ne? Tle smo se prijavili, non-stop. Malo vodostaj. Ja, kakšna lepa dvorana. Milan, Lepa? lepo s namo. Lepa, ama, lepo je tam ono na mizi. Hrane, ja. Nažrli smo se, zajtrk je končan, ura je 11. Evo, ta človek je že streho skoraj obdelal v tem cajtu, ki smo mi mutili noter. Lepo se skodla mi. Gremo malo po selu in sva tukaj kot ena pravoslavna cerkvica, suvenirnica, zelo lepa. In so naše ženske zapele tle notri, kot ikončke za darila. O, lepa glasba. Breda, se ti sveti oči, a? Imate ikonice Svete Petke? Da. Ima ovako Sveta Petka, sedsama, to je za zid, ima još manji format. A imamo ovako u ovim formatima, poluručni i ovako malo. Tukaj pa da se ti želje uresničijo, ne? Imamo i ovako Krstijo, da ne znam. vlakec, mimo teh kučic.
Mi pa tle uživamo, evo, in rampa se je zdaj dvignila in gremo lahko čez, izpred hotela Volga. Pejči ti tja, da te še slikamo. Zdaj tako lepo, da nas že napisi motijo. Ja, potem Mateja mora že baterije šparati. Ja. Evo, to je ta napis, hotel. Tam je Noetova barka. Noetova barka. Zdaj bomo šli mi gor kot predstavniki tega človeštva. In zdaj spet en mlin. Vsi mlini delujejo. In sem naredil ta krogec nazaj. Tam zadaj pogled biti visoka drevesa, ki se je viša, da je ločen. To pa zdaj, ja vidiš, da hočeš lepo sliko narediti, pa jih više zadaj. Na zdravje, slovenska voda iz bosanskega izvira. Je zelo dobra, ne? Zelo. Boš tudi meni privoščila en požirek? A jaz še zmeram. Malo v senci, v eni hiški. Noetova barka, mlin in vlakec vozi turiste. Aha. O, tudi trobi. Vlakec bo pa še iz tunela. Kako trobi. Da ne bo na ovinku ven vrgla. En km in gremo. Ono, kar smo prej gledali, ama so ženske čisto... Ja. Zdravo, zaljubljenici! Evo, imam dva strojevođa, jednog u špigli, jednog od pozadi. Evo, rampa gre dol, sistem deluje. Evo, uz brdo. Še moj avtoportret. Da sem še jaz na kakšni sliki. Evo, malo prej so ta stavke, so golobi poleteli in smo že naredili krog Noetovi barki in mlinu. Hitro gre ta zadeva. Most. Aha. Evo, stanica Podlugovi. Sa super sa scienza momecene in cielo palo, odes mochide supervita scenita, ne darib ne glachak ne sulita, rame tu Maria sa supervita. Ne darib ne gore ni gulita, rame tu ingini nugashini se bulikne.
Kaj, zdaj se lahko slika, kaj? Ne, noter ne smeš ponovadi. Ja, kaj pa se? Zunaj, ja, bom to naredil pa še zunaj gledal. Sploh ne smeš. Gledaj, no, tu problema. Lepo je, kaj je park tle okoli. Na novo narejen. Pa še nekaj gradijo. Cerkev Svete Petke, oziroma i manastir. No, zadaj imamo pa Bjeljino. Mesto se vidi v ozadju. No, ravno kar smo prišli od tam. To je pri Bjeljini, manastir Petka in cerkev Svete Petke. Νεταρρύθμεν δαίμονις η μαρτυρής ατμής, ράμε του μάτιας θα σου φέλησατα. Nisem slikal nič. Bogata cerkev, ne? Aha. To je sigurno kakšna posebna zgodba. Ja. Takih stebrov pa nismo še videli, ne? V pravoslavnih cerkvah. Centar Bjeljine, šetamo po mestu, veliki avti, najdi način, kako se tukaj parkira, kar po telefonu javiš te zadeve.
Manastir Tavna. Gremo gledati najbolj znamenito točko Jeline. Čudovito okolje, zapustili smo Panonsko nižino. In zdaj gremo proti srcu Bosne. Ja. Evo, zdaj je prpelo Slavko, po gospoda smo šla. Lepo urejeno, vidiš, namakanje so dali, lej tlele. In gremo ta najstarejši manastir tukaj in okolici pogledati. To je ta dolina, kjer se nahaja manastir Tavna, pri nekih izvirih. To je ta zunanja molilnica, lepo narejeno, terasa, gor njihovi prostori, samostanski. Ti je lepo, Breda? Ja, zanimivo je. Zanimivo, ne? Ja, te nove poslikave, krasne. Ja, in tukaj se nam lepo odpre naproti prastari del manastirja iz leta 1520 je osnovna gradnja, zraven tudi katoliška cerkev. To je kar neko romarsko središče, zgleda to tukaj. podizao manastir, a kraj Drgutini ovdje. Tako da je on podigao i pored manastira Tavni, Pakrac, Lovnicu, Ozren, Tronošu, Ravču, kod Bajni Bašti, puno manastira, a kraj Milutin, Gračanicu, Bajinsku, 40 manastira i crkava više. Tako da su u to vrijeme najviše i sazidano tih. Znači, među najstarijim. Starija je samo Žiča i Studenica faktički, jer je tu podigao Sveti Sava sa svim ocem Simeonom i Ravdočevim. Ona na Kosovu, kako je Dečani, to nije? Dečani je podigao Stefan Dečanski. On je sin kralja Milutina. A bio to je sam, već kasnije, znači. Tamo smo bili u onom manastiru, a ona, kako se dođe, južno od Beograda, Ravanica, je? Gdje je sahranjen Patrija Pavlović. Da. A Rakovica, da. A volite da obilazite srpski manastir? Da, to obavezno pogledamo, jer to je istorija koja kaže mnogo u narodu, ne? Pa to je nešto, to nije nešto, to je najvrednije što postoji u našem narodu. Nismo ni mi možda svjesni koliko je to vrijednost, jer je to toliko vijekove. Ovaj manastir je puno stradao, uvijek obnavljan, uvijek je živio po manastir. Uvijek su se monasi vraćali ponovo, znači ovdje i obnavljali, zidali 5-6 puta, znači samo je rušen, paljen i obnavljan. Ne znam, stvarno nisam bila tamo, samo znam, eto čitala sam da je Sveti Vlatko Nikolaj, da mu je tu bilo sjedište, znači u tom sad je on podignut sigurno je davno. Nije ona sad koliko je star već. I ti se sam mani bila u Svetom, na Ohrijskom jezeru, gdje je Sveti nam Ohrijski. Znaš ti smo je bilo.
tam ekran gledaš. Ja. Res. Aj, zdaj snimaš. Gremo spat. Zadnji dan v Stanišićih pri reglanju žab. Pri Čupri, v Etno selo, zadaj je pravoslavna cerkvica. Midva s Slavkotom pa še malo eksperimentirala. Rega, 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 kvak, kvak, kvak. Maroko Sound. Smo nad Dobojem. Slavko, kaj slika panoramo. Lepo, moderno mesto je ratalo veliko in smo na trdnjavi. Ženske, a bojo prišle gor ali ne? Trdnjava, vse nekaj v fazi prenavljanja je bila včasih. Ja, ko vsaka zadeva. O, gospe prihajajo skozi glavni grajski vhod. Na Dobojsko trdnjavo. In zdaj gremo še gor naprej. Vama je všeč to? No, in tam je druga informativna tabla, vidiš lepo? In vse obzidje, to je vse lepo obnovljeno bilo. Čisto na kratko, še malo odsev se vidi. No, in lepo temačno nebo. Ha? V Etno selu, Kraljevo Etno selo, 5 let staro, upoznali smo šefa in tako lepo starinsko hišico Bohemijo imamo. Bohemija, to je bil stari naziv Češke v srednjem veku. Preda je odprla, imava tolkač, imava tudi sobo za goste. Etno selo, Kotromaničevo, Kraljevo selo,
Slavko se kraljevsko guga. Prebivališče danes, 3., 4. dan v Bosni. Čolnički na jezeru in midva so tukaj pri tem slapu, lepo, ena kučica Bohemija. En del tega kraljevega sela, tam je restauracija v narodnem stilu Most ljubavi in tukaj je tudi v najemnini tudi savna za opuštanje. Ni navadna savna, za opuštanje. Na te 2 ure preko. No pa še pogled od tega vodotočica, ki je pred 2 leti poplavilo celo to selo. Kot cela severna Bosna. Velike poplave so bile tukaj. Vse gor se je dvignilo, tako da je bilo še 1,5 metra vode v teh kučicah. Ja, ona tudi kupila, ampak je tle naredila. No, kdo ima rožice? Izvedi to, Slavko, zdaj. Rožice sem ti nabral. Ma damo zdaj. Stikaj. Film pravim. Hvala. Danes pa iz Dobeja smo prišli lepo po cesti ob reki Manastirici v Gornje Vijačane. Ja, evo, tukaj je gazda, njegov most lep in čudovita kuča. Zdaj smo že prespali 1 noč, zdaj narod naš dokaze hrani, kako smo se lepo imeli gor na nadstropju. Evo, zdaj je dan rekreacije. Evo, Ljuba se spravlja, Slavko je že ves naspidiran. Maneken v kratkih hlačah. Mateja ima polno vode, tako da ne bo dehidrirala. Še kakšna druga izjava, Slavko? Nič, da štartamo, samo to. Jaz se tukaj zelo dobro počutim. Pa se. Ti si pa tudi rad na hribih, na vrhu, ne? Ja. Jaz sem pa, meni pa to odlično paše v Grapah, ne tudi. No, vidiš. Ja. To je idealno, a ne? Tle je idealno, ker je lepo svežina. Doni, Gornji Vijačani, bez broja. Kaj pravite, šefica? Se žrtvujete za nas, boste tukaj ostala, ne?
Ne, jaz se bom danes spočila, 3 dni sem delala skozi. Jaz sem v Hribih bila, A ja, pa drugič. no ja, ma s Jaz kompanijo sem bi, šla sam do manastira, da sem ostana pa nazaj. Midva z mačkom. s kompanijo bi bilo tudi lepo okoli iti, ne? Da smo skupaj, pa da kaj poklepetamo. Večkrat grem. Ja. Mi, ko smo tle, gremo večkrat gor. Gremo gor pri unemu Gašinovču na čorbo, pa malo jagode gremo nabirati, pa gobe, pa skos smo v Hribih gor. Lepo. Nič mi ni posebnega, za vas je pa to verjetno malo izziv. Ja, Ja. super. Pa tako Boro že tako, ko me čakate, da grejo. Ja, evo, ekipa odhaja, Milan, pridruži se njim. Čez most iz leta 2010. Hodimo po dolini Manastirice, evo, in zdaj se je odprl na koncu doline, na koncu Jelkinega drevoreda se je odprl pogled na manastir, ne? Prav lepo. Smo zgoraj doline Manastirice pri samostanu Stuble. Lepa, velika zadeva. Ogledali se ga bomo kasneje. Velika zadeva. In zdaj gremo čez en mostiček, čez Manastirico. Sadje pa za tele šnopce pa te pizderije, ne? Aha. Tako da. No, to je pa posestvo izvora Pejašinovičev. Na Golniku. Še vedno veličastna hruška odganja. Sadovnjak, to je njegov vikendica, kamin velik tle, smo rekli. V tisti hišici Ambarje smo bili prej. Ima sestra in to, da mu delajo. Zdaj cena štrbunk, ima čisto lepo sodoben. In spodaj čebelic polno. Ravno zdaj nabirajo med, ker jesen cveti prav močno. In vsa ta sadna dreva. Oni so to malo pretela zdaj v hiško, bilo je pa zažito. Milenko, smaknijo v kantu, da ne slika neki... Hiša Ambar. Ne, one kante neću slikat. Evo, ću slikat Mateju i sestro. Vidiš, to sve lepo. Ne znam, evo je. Pa već kauza najprej, Mateja. To je ključak koliki je. Ja, to je Ambar, kućica Ambar. No, te gor je pa ta vikendica od tega brata, od Radota Pejašinovič isto, ki ima servis v Prnjavoru in Bosch servis. Lej, kole moš. Leo, gleda. Kole moš.
Pa v enem kosu, ne da ti zmanjka moči. Ej, Ripo, ništa molim te. Sad ste došli s puta, znam kako je. A, ti paseš, Breda. To ni dobro, gledaj. Ne? Ko pa ti? Ko pa ti? Ti pa ne znaš. No, tle smo malo pokusili, malo šnopčka popili, tle na vrh hriba. Ne, familija je tukaj prišla v svoj rodni kraj iz Novega Sada. Uživa tukaj. Evo, grmi, streljajo, ali pa to iz kamnoloma. Zdaj gremo po stari stezi dol. Ja, da smo najhitreje dol. Ker veš kaj, to je cesta in ni zaraščena, to je najlepše. Evo, kako smo hitro dol prišli. Zdaj prav lepo. Gledaj, pete te kabel gre, telefonija pa ta internet. Una dva pa že tam dol počivata. Danes smo v glavnem mestu Republike Srpske. Evo, da je malo večja tišina, da se čuje moj zvok. To je slavni Slavko, Fon Slovenija, ženske, tržnica Banja Luka. Tle smo v centru, pri trgovskem centru. Slavnim borcima. Tek 93. godine dobijena je dozvola za obnovu sabornog hrama koji je završen i osvećen 2009. godine. Cerkva pravoslavna, to je edina do zdaj, ki smo videli, da ima stare ikone notri. In še notri je bil krst otroka. In zvoni 12. ura v Banja Luki. Gremo naprej.
greva se Slavkom pogledat trdnjavo. Pa potem naslednja točka je reka Vrbas. Kakšno veliko obzidje. Iz katerih časov je pa ta trdnjava? Sveti apostoli Petar i Pavle. To je Janez Krstnik kod nas, ne? Jeste. On je krstio Isusa na Jordanu. Ja, tačno, bili smo tamo. Ovo su apostoli Petar i Pavle. Ovo sta, braća. Drže manastir stup. Ovo je baš minijatura od manastira. Baš sam htio da kažem. A ovo je vamo sveti apostol Jovan Bogoslov. To je jedini učenik koji nije pobjegao kada su Hrista razapeli, već je ostao po njegovim krstom. Jeste. Pa slično je to kršćanski veri. Jeste. Pa isti izvor breda, normalno, ne? Ovo opet se javno Mihajl, sveti Nikola, Gospod Isus Hristos. Ovo je sveti Georgije, to je kod vas i radi, Georgije. Sveti, to je, vidiš, kez Maja. Rimska Italija je gonila hrišćana, mušla žijala deseč, a on je bio hrišćan i onda je on... Jeste. Nek je rešu, ne? A ovo je sveti, ovo se zove kod nas bijeli anđel. Bijeli anđel, ovo je naslikan, ovo je kopija o slici iz manastira Mileševa. Original je u Mileševi, da, ovo je samo kopija u originalu. Ovo predstavlja anđela koji se javio ženama, mironosicama koji su došli na grob Isusu poslije njegovog razloga. One su došle na grob da ga pomažu mirom, ali Hristos je već bio vaskrso iz mrtvih, ustao. To je u nedelju, na dan uskrsnuća vaskrsenja. I onda su one došle, a anđel njima javlja, nije ovdje nego ustade, vaskrso je iz mrtvih i pokazuje mjesto gdje je ležao Gospod. Ovo je samo njegovo platno u kojem je bio ovo. Dobro, pa še ena svečke požgala, že žive in mrtve. Zdaj pa ne vem, kje bom požgala to, ker nimam nič za požgala. Ima ovamo. Aha, je super. Zadnji dan, že pakiramo, že gremo počasi. To ti sam sabo voliš. Ne, sa svojim aparatom. Evo, posljednje veče. Evo, same dobrote na mizi. Prasa smo sneli, vino popili. Tam posnam, kako smo pogledali. Pa prasence, pa čebulica, da in še. Ja, tako so tle šparovni, ne? To je čebusanci.
sredi Kozare, eden pustil te male psičke. Imajo tukaj svojo kučico, in se gre noter skrit. Ja. Leko samičkeni, kot je moje roke. Pridni. In čisto tle, zraven je pa ta velik spomenik. Jokate. Ti lačen? Idemo do manastira Moštanica, po lepi gozdni cesti. Breda bo malo posnela, le pred nami je veličastna bukva. Sem pa tja kakšno drevo se pripelje dol, ker je dosti padavin. Malo blata, da krstimo avto z blatom. A bo šlo tam mimo? Kaj misliš, bo šlo? A grem zelo desno? Ja. Če grem zelo desno, zelo hitro pridemo dol. Se snema že, ne? Kakšna cesta. Slavko Pucovoča. Pazi tlele, tu si ti. Ne. Tu je svinsko. Tu si nasedel, veš? Daj hitro, da se cesta ne podre. Hrvatsko Dubico čez mejo. Zapuščamo Bosno. Tak mali obmejni prehod, nobenega prometa. Evo tle, granični prelaz Bih. In tle je en čudovit gradič, obvodni.